yazi sezinkulu ubanjwa nefoni ngoba ifoni ubuyiphethe bendikubona nje utrendisa kuma WhatsApp ukubona nje ubhizi kuma TikTok ukodwa phakathi ngapha kwazo yento yazona ugqitha noJulius Malema uMalema ku 5 years in prison uMalema lo 5 years uselapha ngaphandle qala ke wona ku counter go uthi ngaphakathi uMalema uselapha ngaphandle yazi into endiyinotisayo apha eMzantsi Afrika wayivele sihlezi siphathwa ngamabhanditi bonke abantu babebanjiwe That's bullshit. Alright, I know there's a look such a isn't there some bigger parts. How much at a bigger parts in Calabese? I never planned in Calabese. Messi, I can't have some Sabalaga, take a Sula for. I can't have a Saragula for. I think Canagala for. I let us call up once. I can't have a color on Yagachon Conco. I think of a Japan experience I can do some Talagala Sapila. I do I can tell them I see on Conco. I think of a Japan and Canada make money. Inabeteta yanagomeka mene aivutela vute gosbine la matata wakolelwa inde banaga elengosi athetha otikhazi selephola kunento ndiva ingathi lephola isaqhambi kahle ingathi umoya usekho ncam lebhola anya hayi nam ndivile ndilapha enye ibhola chance enye ibhola bafethu silindile mo enye ibhola bafethu ifile le umoya hayi naleya nayo ibudala yolanda imbongo ya ibudala yolanda khaleza siyambulanda impombo ilande practice shoes ibhola khaleza mfana umfana makangahambe edlala mani makabonakala uba use-fresh hayi Onkonko ayisuka mateta onyango hayanhlale kena ka onyango lapho koleta kuvethela ngibani one pump esebiyana bokobesha phana bona kobathana bayo hitena kakade shining stars hazethi kobesha phana bona inkanyezi asuka sebenze kobesha phana yena ubana kakade uhuru bona siya usiya kobesha bobayithini ayithatha inyanga zeqaleni kwakhe kobesha phana bona kobathana bayo real takers usibona uhuru ufuna siya ilwela wena kona kubukhale khaya izodibana nokhondomo atlebe siqala phansi eyiqala kuyena ka onyakathi ayisuka madoda uzethina naka onyango ayithatha athi kaphatha khona ukuphila mfika mpokothathani bizo ngaphandle ibuya kasayithola kabobona kabathana bayo yena ka shining stars ayithola bona kabathana be shining stars ithola kuyena kaThabiso ayithatha ukhangela Dorondoro ayohlala kena kaDorondoro phambi kwakhe ukhangela yena kabashapana bathi uFabiano ibese biyana yena kaFabiano yasuba yeza abathana be shining stars asuka bakukhutha uhlele ekhaya bona kabathana be real tigers ibuya naye kabashapana bana kakade avile kabashapana Doro suka bayithatha ibhola yakhe lavo ayasabafuna siya awudini phezu kwebhola azokona kayikuthini na real tigers asebenza kabashapana ngasemva iyasebenza kabashapana yena kalungile sebenza sikhula mntanamo athi njengaphandle khona ukuphila athi njengaphandle khona ukuphila
Uthi kanti Terminator na ethi makandizele uTerminator kanye umfonele uTerminator nento yakhe apha ifikile imessage ekhawulezile Dunga khawufonele uTerminator akhawuleza afika apha kum apha esoundini uTerminator somlibele kodwa bedlalela wena izomnatheni wakora yena kawuntombela uthi Jane andimazi busayebi bona kabathanda be-Shining Stars halena siqala phansi ukamo hathobela bona khaya bese bona besebena Messi Khalabenze afika ehlala mkabesha bona afika bayithatha ibhola yakhe halela kabesha bona kabathanda bayena be-Shining Stars lela kakhaphi ibiyana ovayo ayithatha kana ovayo ikhuphela ngaphandle isobuya sene Kamelije phola kwabo bona kabakhona wayo into lakade be-Shining Stars one abathanda be-Real Tigers aliqatha kubo bona kabathanda be-Shining Stars izothola ngabo bona kabathanda bekanyeze ayithwala kabesha pana zona bekanyeze sifuna isigcina slovo ayithatha nje kabesha pana fuka sebenza lavo esebela ntophela akutibona kabesha bona uhuru bona lavo achitha baba lekhakela Khalabeze afika bayindlela bona kabathanda be-Shining Stars ayithatha bakhoma besha pana nakala pholo kolentaka awuthona ngibare afika bakhonga nababini phezu kwebhola ebeka phasi kabesha pana bona kabathanda be-Shining Stars kibela mane the slave ubona Neymar unene ibona Ndorondoro Ndoro khangela Neymar afika siya ayithatha phambi kwakhe siya aqala naso phezu kwebhola ukhangela iKhalabeze yes Real Tigers sethezondene nathi Khalabeze nalithuba akafundanga 16 kilovala la bona esebuya nabo bona kabathanda bayo ngogo yena ke Shining Stars inkanyezi zithatha kabesha phela khangela islave sibeke phansi islave embithilobala yasobayeza asebenza khondomo athi kaphansi khona phila ibuya sene Kamelije phela kabo bona kabathanda bayo yena ke Shining Stars ebeka phansi aba-Shining Stars ayithatha abakulana siqala kuNeymar uNeymar ithatha ubona sona keslave isiqila seyithatha kabesha basibeka namaslave hlobola kwebhola asuka bayithatha bona kabathanda bayo Real Tigers ayithatha bachitha obala bakhangela ovayo ebeka phansi ovayo aqala nazo kabesha phana bona kabathanda be-Shining Stars ezathi ovayo nansi kabesha phana yena kala bhola yapho kodandane ikhuthele ngabo bona kabathanda bayo into nakakade kabesha phana kabo bona kabathanda be-Shining Stars ovayo ayothala ovayo ekhangela 16 fulavala ibuya notsutsu utsutsu ezobe sethula ithebala ayelala fuboya Ndorondoro anyathela uNdoro hathi asapha talented ayithatha kale bhola bebe phansi thole ngabo bona kabathanda bayo kabesha phana into nakakade be-Shining Stars azayithini kabesha phana nakabakhokana wayo naka-Shining Stars atibela yena kabesha phana bathi Fatiano ithwale wefati yenhlalo fofoluthetha bene besha lamabheleti senda nonakhethetha lesitawuni isikhaleze ayothlala fati yaphuma eceleni kwepali ke laphona ibuya kasene Kamelije phela ngabo bona kabathanda bayo njena kabe-Real Tigers one abantwana bayo naka-Real Tigers eliqantha kubo bona kabathanda be-Shining Stars izothola nguye kabesha phana Onyango ayonhlala ubona khondomo yathi azikabesha phana iFavia etheka ibanana ayonhlala khondomo ayenza bakhangela siya babanqume bekaphansi naso bayeza nangusiya ahlala kasekunene eyithatha khangela thola ehlanganisa bafuna 16 fulavala bafuna siya one pop ibuya no-Amo ayonhlala Amo ukhangela yena kabesha phana Mbappe abamfumana kubuya Ndorondoro elela lavo elela Ntombela esebuya no-Amo ebeka phansi abathanda be-Shining Stars athi umoya phansi bathanda bami ayithatha kabesha phana ukhangela slave isiqila Ndoro slave ayithatha nyaka seqaleni kwakhe kabesha phana akhe mixa mntanamo anatusiya seshaka stende akayifundanga thuthula mnyathi buya nolavo nalithuba awasebenzamo uyasebenza kabesha phana yena ke-Amo esebuya nabo kabesha phana Fatiano ibuya naye kabesha phana Gareth Mbappe ithatha bayesa basetofode nathi Shining Stars
Stars ikaitin. Isekaleli wapali elefebe tisa kuiba Besha pana na fake kete tibale kutoba tinde funazia afuna sabeza ko besha bitla tibana 16 funafana ibi ara Kalabezi Messi au matata Kalabezi ibise phakama ngokwayo ichopesha panikituma mnangosi kamina badasela bahlangule iyothola ngabobona kabathana bayejana ka Real Tigers kunzima akunziki umbathela lethathu bangenyawo umnqanza athi thanda unyukela iyothola kuyena kalafo ayothola lapho ubeka naMasland ebekhakala yena kaovayo welalela kopesha phana kalomthana izobeka lapho lasene Kamelitsha hansi kopesha phana kalapona izobeka phansi ngabobona kabantwana bayo the Shining Stars haza team kopesha phana bona kabantwana bayo amakhokana wayo na Shining Stars iyothola kuye kopesha phana isiqila ayithwale kopesha phana Thabisela pholo kolentaka one pop iyabohlula buya noTombela ayithatha beka phansi uTombela umntana senata Natali into nesituko nefane ayithatha nje kopesha phana kalapho phana mbane ibuya nomnezi asuka mathatha ibingwena kaNeymar halela kopesha phana wona kabakhokana wayo iyana ka Real Tigers abelela kahle apho ibuya noFadiano ibuya lithawa ibuya noKalabezi ithatha ibeke phansi iKalabezi ayithatha babeka phansi kopesha phana kaUhuru bathimena kaUrezi ibuya nayo kopesha phana Mbappe hathi kopesha nasiphola kuMbappe athatha kopesha phana bethe kodotini laphola yabuzwa ngaphandle unendodakazi vamnandi pressure phana kubobona kabantwana bayo yaqala kopesha phana ngokurayi Evu akuze no terminate abomlandi uze nayo athini nathi bathi selpa ubantantazela seli baba ushayini abomlandi computer izanayo uyamazi yandile usangapha ndile hayi nimnika zininzi kalo nane nickname nimnika zona ngonayi lento elahlekile engazazi noba yiphi yakhe mesishiyelo phesha leli hamba nayo lento naye engazazi noba yiphi yakhe ngoba ngapha Mantantazela ngapha Andile ngapha Mazola yiphi kahle yakhe Andile Makeba izangabe ikhona into kholo yakho kokuqala kudala le message ifikile lapha hayi dala namndikile futhi nokubiza ngoba nodunga nthoma akakubize wabhideka ile nickname yabafana ayithatha bayithumela ukuthi wathina kopesha phana nasela phela phakathatha nasebiya nabobona amo hathithikana kaamo hathivulana mabalata kaqaqampo mathusana bona kabaxesha photini ayithatha ehlala lapho kolentaka ayithibana nayithawa the Bridge of London Tombela ibesebiya nabakopesha phana Fadiano alibona khaya ovayo bona utsutsu khakala 16 ibesebiya leqila ungayithoka umntana mzayisizela ibuya nanterentero asibathe bayithatha iphola yabo yasebiya nabatwana Real Tigers abeka phansi ayithatha yena kovayo tsutsu alibona kepholo ibuya noFadiano iyayokhala Fadiano sokona kayitinthawa awune condom the Bridge of London sakopesha phana lapho besebiya nabobona kabatwana bayo yena ke Shining Stars Fadiano isedibana no-Onyango Boss, kopesha phana bona kabatwana bayo yena ke Shining Stars
Gaza sebenza Ntombela uzathi besho pana yena go Mike Mantombela Ntombela enatale asebenza sana kwesigqila sebenza kaKhapha one pump yena Fabiano indaba phansi Fabiano yayohlala la bola ayohlala kaKhapha yelwela kana kuthu lela kaKhapha esebiyana boko besho pana ngoku abathenga bayiko besho pana thethe kubandaka kade lungisane ayithatha thitha babala nato bayeza slave ayithatha ukhangela nduru afila ithatha lavo ibuyelo tsutsu ayithatha yohlala tsutsu khangela siya basethe ifondeni angumsiyana yasebenza kasebenza kasigqila kasemva Thabiso uyasebenza kobesha panene kaThabiso afika njengobesha pana uvuthi umhlale ekhaya one bump izobuya kusebiyana bokobesha pana Amo azathi ingena ke-Amo athi vukana amabala peshona mana Khapha mathumvu azathatha bayithumela ukuthi abathina kusini na awu ayilandoda igodola nyani leya MK iyaphoswa apha ngasemva lankosi ivele nje yolanda ingubo ivele nje yolanda ingubo ngapha yazombatha ngengubo into ezenziwe eMandela ayangeke ayangeke yavele nje yazithi ingubo yazombathisa yaphuma nje kuxoxeni kwezitori ezininzi ogqiba kwakho wazimela ngabantu hayithatha nje kobesha phana bona kabakhona wayena kade Shining Stars ibuya neDoro hayilela kade Doro angudoro esethi bana 16 buya noUhuru bana mnyathela namnyukulane busimvelaphi kobesha phana setha ngayo yena kobesha phana yena kolomthana ubona kakade hayisuka wathatha kuyena koUhuru hazayithatha kobesha phana ideke phansi kobesha phana bona kabathana mayo ithwala nguyena kaDanger eyahlala kaDanger buya neTower ithatha kolona kayithawa ithatha khakala yena emnezi esebiyana 16 hayithi ngena kasidala ithuba Khawuze ngapha kosandikuboni khawuze ithetha face to face le nto ufuna uyithetha khawuze ngapha andikuboni nkosi yam khawukusondele ingenile ngeSMS eChakalaka iyandibuza ngeChakalaka yeSpread View ingabe usithembeka kangakanani athi bona kwabatali beSpread View sikulindile Chakalaka iza kobuninzi ayithatha nje kobesha panane ka-16 Phulavala ayithatha iqala kuTower ayohlala lena kaTower lapho likoleta kabafuna siya izodibana naso kobesha panasona kasigqila kusinina hansi kuyona kelapho lapho koTandiyane ibuya nabo bona kabakhokana wayo yena kabe-Real Tigers wana abatana be-Real Tigers aliqanda kubabona kabatana be-Shining Stars bafuna siya ibalahle kwicontrol ibizwe kwaphandle ibuya kesene egama elitsha ekulithile ndikubaha ndikumsebena komnikazi wokudla Landlord of Israel ithi lento lena lento asiyoyamo yeyomphakathi tifene community kelokotwana siphayilabo hakukuthepakupha amathumvu ayandishiya ebekaphansi kabesha phana bona kabatana beFabiano ayena kabe-Shining Stars ibuyela utsutsu khakala 16 ibuyela Doro echitha babala ibuyela Caleb Mbappe ayohlala Mbappe ufuna Fabiano ibuyela phansi Fabiano asuka sebenza kabesha phana yena kovayo hansi kuyena kelabhola ibuya sebiyana babona kabatana be-Shining Stars ebaba kanqoba besha phana bayithanda bayithumela ukuthi abantwana esethibana nabo kabesha phana yena koUhuru ithubana Ntombela etusela amadoda eyithatha ubona tsutsu ayohlala tsutsu kayijoka umntana mzayisifela basethe ifondeni ibuya losiya ebekaphansi usiya ujokane noDanger ayisiqila siyayohlala selekesiqila siyadlala kaJaphi ibuya nayena kovayo afika nje kabesha phana Mbappe ebekaphansi uMbappe ayohlala laphana kathula phasi ayenze kabesha phana nathi i-Shining Stars kayipili nalithile Like
Mbappe hatukapasha kono pili mtana Brazil aisha kama tatu mtana France itwala kama bwana kama tena baada ya Nigerian Tigers ashuka sebenza Messi Calabese usabeza ina Neymar haitata shikapesha para la pola kupela kapande ndio kasaitwala kama bwana kama kwa na Nigerian Tigers wana batana Nigerian Tigers wana batana Bayern jana kada Shining Stars kale na goreve atia baba msiana haitata wala pola kupatiza kwa kutenja ande tenja zo haitiza besha pana na kutenja hatifuzana mabana taskakake mtakana na kubesha pana ndio na kesi polisi yakala tenja hayo kala tena na tenja tena sibala kutabantona balabala kaulavo hata sibala na kubesha pana ndoro itubana neskoila islevo saitufika saitatu pola yazo hata tubana uhuru hizo tuona no tamizo tukubesha pana na kuna pola itata kuna pola bwanze itola kutenja zo hata kala na tenja ndoro hatuwa waitata tukubesha pana tutu ututu bona lavo ulafu bona uhuru shindo tirele huru Mbappe asabeza na Mbappe aitana na posa ikibela Mbappe pesa Calabese huru Messi lavo tutu aitikana na tutu ayatana kabesha pana na tutu bomtata la sasa pila haida kwa bata Nigerian Tigers haida bafuna uhuru hello na kabesha ile la kuya sia jana Nigerian Tigers wana batana Nigerian Tigers wana na bobo na batana ba kabesha pana seta kae jana kada Shining Stars hiyo tola kama kabesha pana bwana kama kwa Shining Stars amo bona na tenja hayo kala tenja la polo gole daga yakomgole ya duso ngapande eskotini au sura matete Mandela enza uchi kizinto asas kutana sekaya hiki show na malanga hatiza round ushini haitana kabesha pana bwana kama Nigerian Tigers makala 16 fulafala hayo kala 16 isabia sebia na tawa hadi wapoa titawa de bridge of London haitana kada tawa kamela ina kabesha pana ofayo watu kusana ndio tibia na neze hakuna baikata baide wapoanze torotoro haitatu bwana tabizo utabisa itana kabesha kwa tunitse bala inasabia na kabesha pana ngogo ndugu yeye na kabesha pana batu mbadaka kate hau Burundi akala kabesha pana na kada Batman tibia na Toronto haitatu kabesha pana kama mchala bazipola social pride haina kabesha pana sana slave discola na kwa tibia na tutu haitatu kabesha pana bwana lavo ndio poa tutu ndio poa kabesha pana na kwa tutu utaita tena pole dogo pasi twala kama bwana kama mtana bae jana Nigerian Tigers wana batana Nigerian Tigers wana batana bae na Shining Stars hadi wapoa kama batana Shining Stars mtoptala la kasapi na ile la igera kwa Mbappe hadi tushimbo hadi na kabesha pana tao de bridge of London hadi na kabesha pana Fabiano hadi kwa Maslach hadi kwa Fabiano hizo na kabesha pana Onyango hadi na Onyango kitu kale kaya hadi na yeye kwa falo hadi Boazovu, hayenyaga sababu kwake ukagala 16 tunavala hadi kapatu 16 huyu anaofayo tukabesha pande mlaka control bize ngapande Tawini ya bobo na kabatana baye na kada Shining Stars hashona malaka poma Jones hiyo tola bobo na kabatana ba Shining Stars hiyo tola kuwekesha pana slave discola haitala sekata tutibala kutabantona fuka ile ile kwa fayo na kakya pikabesha pana bia na bobo na kabatana baye na kada Shining Stars danger hidasa bia na kabatana pana Tompela ubona na kwa fayo haitala fayo kwa bitime bala danger ile 16 funafala watoto haitata
itibala kuthabathula lapho kuleta ngothola imbane izatibana noMbappe ngaphansi uMbappe angumbappe ithatha bekhangela Slave isqola halela siya ibina sebeyana Neymar unene ithatha bona Torotoro asuka bawuchitha umhlele khama tani be-Shining Stars izobe notobdala kalahle saphila alekela kaFabiano yayothala Fabiano ayeseke beshepana basephezendeni khama fika bayithatha ibhola kakhama phandle awukhona uphile batshethe bathi kaphandle khona uphila ayashona manakapho bathizani nabona kubaxesha ebhodini bodyguard yami seyifikile ubelate namhlanje emsebenzini akeke mbese ambhadala late namhlanje ayithatha njengobeshe phala bayohlala wona ngabakhokana wayithini nakawurevre Aldo McMahon uthi ubona ikithukuza nanto kwabeshe phala ibiza sona kayisiqola islave next week yabona nje ezinye izitayile zobeka nje ibhrukwe ezathi konansika angeke ezinye nje izitayile bazizwizayo mnanazo angeke ayithatha nje wayenhlelekene kathutha ithatha lapho lethubela ukuthi abathini buyana khala besafika bayingale bona ngabathani be-Shining Stars hansi lapho leqanqeleka ibiswe ngaphandle ibuya kasenegama elinje phela kwabo bona ngabathani bayo kabeshephana yana kule-Shining Stars amathatha be-Real Tigers ithatha bafuna siya babophathe kuyasebusika yaqanqeleka lapho lebiswe ngaphandle amagebu kesibuya kuwona kanamhlanje abathani be-Zone 3 yaphumelele-ke beshephana ngenqako elinye kubhadesikova abatana bayo kabeshephana yana-ke intela kakade dunga thetha ngabo bona kabatana be-Junior Saints baphumelele kuso sona-ke ipenalty-ke namhlanje game yethu-ke lena-ke iya namhlanje iyesithathu njengoba bana ubona into bana-ke sibigame-ke iyesithathu kuyo yana-ke beshephana ne-last 8 ebese sisele nayo apha khona-ke eMandela siyitshethela-ke beshephana beyithatha bayodlala wona-ke bakhokana wayo the-Real Tigers afika wayichithena kova mhlole ekhaya chitha kahlaphi ibuya nabo bona kabakhokana wayo Shining Stars boletaka Neymar ithatha iqala ku-Amo ebamba kabeshephaneni ke-Amo atuvulana amabala atofikacoce ayonhlala Amo lapholi kweletaka awuthona imbane idibana nabo kabeshephaneni ke-Uhuru ayilwela sona kesiqola silwela ngahlaphi ibuya nosiya ebengaphansi 16 vulavala waseKZN asebenzisa Amo uzethi kabeshephaneni ke-Amo uthi ufuna wena ke-Ndoro ayonhlala kuphetsha phana kuDoro one pump idibana nikabudala kalahle saphila afika ilwela kabeshe phanene kalafo aphandle awukhona ukuphila athi-ke kaphahle kukhona ukuphila wone abathana bayo kabeshe phana the-Real Tigers wone abathana bayo kabeshe phana yena kule-Shining Stars last game Chakalaka versus Springview last game yethu besesele nayo ithatha nje kabeshephana uthinena ke Middleman uthe bathana baseCountry 1 kakuhleke lebhola ndanibona nje yayenza kodwa-ke indlela eniyenza ngayo imxolisi tu kwaphela idibana no-16 ayiqala umuntu obudala lahle saphila ayedlala-ke lapho la ithatha idibana ukuthi abaduna idibana noDanger nalithuba asebenzisa Danger akaphuma umhlele ekhaya ikoleta kubathena imbane idibana Ndoro afika nje bayikhuphela ngaphandle abatana be-Real Tigers bayithole ngabo bona ngabakhokana wayo iyana-ke le-Shining Stars azayithatha bayithumela ukuthi abaduna kusenina shona amalanga apho amathunzi ayithatha bayithumela ukuthi abaduna bathinde abatyhala nabanyukula abanye abantwana ngambona kabeshephana wona kethawa ijongile mntana sekhaya ziyithathe-ke lephola 1-2 Fabiano iyayohlala Fabi idibana noNtombela uNtombela ithatha ukubona mezi umwesa ayohlala kwelaphona fike kuhleli uDanger echitha umhlele ekhaya achitha
kwache hapo ibiyalo Toronto umntana seZimbabwe tsutsu esayithatha ibuyalo lafo alebela ka kufadi ayithatha ka bechapana na kafadi yano elela lafo ibiyalo tsutsu ayithatha ka bechapana bona yena ka lafo ulafo ayithatha ka na Masland ibese buyalo Neymar ebeka phansi Neymar Fabiano chita baba la mtanamo izatubana naye ka bechapana Mbappe kama elela uvayo izatubana na Tapela sasa tumitsema na uhuru ubona uvayo yakhala na bafana polgole daga izathana imbali nathi ikhalabezi angumezi hawo madoda mshela phela emqeleka yabizwa ngaphandle ibuye ke pheshe phana sebe kamelitsha thola kwabona ngabantwana bayo the Shining Stars athi sayithena ke lephola sithibela kuTabantuna ashona balakapho bathuzana nabo nabaxesha photini itshathela kamntana sekhaya one abatana bayena ke Real Tigers one abatana bayena ke Shining Stars itshala ke pheshe phana thola kwabona ngabantwana bayo itela kakade ke pheshe phana na Real Tigers ashona malanga ayithatha ifoka sesulitsobala Real Tigers hellela abatwana be Shining Stars ibuya naye ke pheshe phana Mbappe asuka abatwana ikhalabezi kama havayo akala pheshe phana na uVictor uthi amtsala wena kumntana mnyamama ethi ngiyabona umtsalela kule ndawo yena ke uVictor yabala ke pheshe phana uVictor imithi elishumi elinesibini iyothola ngabo bona ke abatana bayena ke Shining Stars iyothola ngabo bona ke abatana bayena ke Shining Stars iyothola ngabatana bayena ke Shining Stars Fabiano itiyana ke Fabiano thuma mna nkosi ke binempatazela bahlangule bathumana ke pheshe phana ke Fabiano izayithatha la politi bela kuTabantuna kufinina yena ke ifabi ngokwayo izayithatha ithubela kuTabantuna kufinina umuntu omdala kalahle saphile experience ayithengiswa yena ke Fabiano Tuthuma mna nkosi ayithola ke Fabiano lapho koleta kubathanda imbali asuka bawuqitha umhlale ekhaya siya bayamtotha ke pheshe phana ke siya bampusha bamnukula bamfipha amalungelo iyothola kabobona kabakhokana wayo yena ke Real Tigers wana abatwana be Real Tigers wana abatwana be Shining Stars esiqingatha sethu sokuqala ke somdlalo phela kanjalo ke isiqingatha sethu sokuqala ke somdlalo ithethe ke mntana sekhaya ithi ke one abatwana bayena ke Real Tigers one abatwana bayena ke Shining Stars esikhathini esikamabinzela eMandela isaura